sepe kak. Mak iya lek. Mak tak ada orang sakale. Enggak bodoh kak, karek kedua. Oh iya lek. Hari ya sampai sini sampai ini saya beli lek. Assalamualaikum. Salam. Mas bisa aja kadok-kadok si pulang ki? Oh bisa. Pokoknya tak kira kian ben-becang beruki. Kak empak, keng lupai tak kibo kira. Napa nih kasih yang kue kilo? Pon mbak. Ini kah bisa motong polen cerum ke nih kah? Bang, kipon tinggal ekonia nasi compok kilo. Kipon gula bisa nih kayak buka samangken lah cu. Ya, coba nasi ni benian. Celala kato lotus ke isi dena. Dua dapat buang kita mari jual sepeda. Kau beli katok lah cu. Beli sa Cina. Kalangkong mas, tinggal satu malam meter lagi nih. Nunggu poi bu, nak katok saya berdaya oh. Terus lu kak, ya mulai coba kak, nih serara fakir miskin saya jual. Tuh, bang Ojak buru pakai miskin lek. Buru tahu jual sepeda tak asal dari kita buru lek. Tadi coba boleh kayak bengko. Coba ke kan sana apa, Mbak? Beban yang dina kau lah cini kan dina puna cini kau orang ngabada. Bah, Mbak. Coba ke kan sana apa? Bana perenganan saya ke Majiriaman. Siapa jadi? Arya binang kok sedih budi nah, mau tak boleh. Si nomor berapa man? Bah, siapa jera kak mengenal kau na? Tatang kelek. Ah, cak nangkom yang bini nabok lagi ya. Ayo pilih. Tuh kak. Arah apa lek? Ada yo. Lek lek. Pada jangan man. Ini kak, kenapa, Mbak? Pek kepek pentol gepek. Duh nyaman nih kaki Mbak men ngepek sosis. Wah nyaman Sarah. Apa boleh sosis si begero-gero? Ya nyaman. Apa jelek? Kenapa ngepek sosis cak kak? Pas berempat lek. Iya nyaman kan kok tujuan ke sosis. Ya beli lah lek, nyaman lek. Apa boleh ya? Lalaki saya meler ya, Mbak. Wah, asip. Pas kepek bang. Dah. Ngajar ya. Asli. Lek jadi lek. Pepek. Lek jadi jira lek. Bapak aja jira dekion, takut bukan datang setan nah. Lah. Kalak tidung ngala cu. Di sini boni nak gunung kudu kion. Nanti. Iya, tak kira aja. Lek jam lek. Ulah tina kang kok meli ya kak berak situng kak. Lek. Buat nama malas sini boni nah, sini mau boy buat berak. Kalau ngajari aja. Mas Tete bing. Kenapa mak? Ya Latina lah. Dekit buat entau tibi. Kasak wata kritina jauh dekian. Kipon paling mana ki? Bah majar ke luping. Makin lama lihat PKP mau napa yang kok. Sana apa nih kak? 15. Mudah lah kabuan lah. Nih kak 100 pun tak usah sosok ten. Hanya mana nak jual informasi larang. Kalangkong ki mak. Ada mana jabok kartiman. Bah, Badan Gus Kak. bagus. Ngika, tak kira tak ngika. Airport. Lek. Bener mak tahu kak mang ojak nganyare berma ora. Tina ngajari anu lah lek. Sengak mana? Kipe ongkong kira yang kok mana? Oh, cak tolok ruah kilo lek. Ya. Lek. Engkau mau jutai dah lek. Mana nang dulu yang kok masuk boleh ya nyari WC ya? Sengak jabit-tabit. Sekejap lek, pokok mari madurus kok langsung aboli lek. Ya sengak aja lupa ya kela. Oh iya lek. Duh, hari mak banyak ya. Mak tak ada sekali ya mak kempuan nolak ya. Arwah burung bagus bini sabar ya. Katibi lek. Sila tahu kati bikin tanyaan. Mak gue sih nggak cukup kotok ketak gue sih. Kau lagi ngantar sengkok lek. Kior sing ngantos sabon jen. Awal lah cetak lebur lek. Mun dibudina kior bas. Lek.
Keting koneng malah tepoteho. Mak beremas sapaan na sayang. Mana kalau cit kegorengan aing. Esik. Latin koneng kentongan ate dikale. Mak berema tompaan na sayang. Ndak ya lek tompak ya. Tompak. Beto bangku. Tompak. Ongkuan. Langsung. Mak ipel pal. Tompak. Kak, nyingkel lah cu. Kira lagi nangkuk gotak lakar. Oh, tempat akal kol. Udah buka pasar lah banyak cobaan dah kok. Lek, ambulah. Cek ke pasaran mana? Dengar apa bayi ngurus apa? Oke, sip kak. Tina julo boleh pun kok, Bas. Jual boleh aja nah. Mulai. Ada nyari penyakit berak. Ambu, cak jual dan pokoknya. Laju beri anu sab, lek. Naman padi. Mungkin tong bayi. Cek ke pasaran. Ya marah kak. Melagi lamari kaca lah cu. Pacong kok, Bas. Bengkanga lah cu. Jadi ya pilih nyaman lek. Jadi nyaman lek cak jualan sekali. Nah, Kak Kardiman. Kak, apa ya? Kak beremar ya Kak, sing kok ngandung Kak. Ngandung nyoreng boleh benar. Bener mangantem lek. Wah, baju si mana lo nak buat dah? Beni, Ba, bener salah paham. Salah paham beremah. Sing kok ngandung moso Sanuki, beni Kak Kardiman. Polana Kak Kardiman kancana Sanuki. Makanya sing kok abole. Duh. Saporanan kok ya kak. Oh, tidak mare ngamber sapurana boleh. Pikiran mentong boleh, sapura boleh. Nyaman buat dah. Bener cek langsung gak ceria, Ba. Atanya gelut cek langsung mokol. Neser Kak Kardiman ceria ya Allah, astagfirullahaladzim. Monggok, ada yang malolo. Cuma kan bukan bermalolo kok. Beremar ya sing kok Kak. Tak tahu. Urusan abu na. Tak menonang kana melu ketanang kok. Tuh di berak. Sakit kali ya. Enggak lek, nyaman lembu. Marah lek, pilpal pula lek. Marah. Ambur kak sih. Pal ogo di kayak norok ke kuburan. Ya, oke lagi hendak buat nah. Buat na lek, melek sepeda. Tepat kasih durno. Tileng adia tidak jalan nak cemencom boleh kata ke. Marah kak. Pia. Hehehe, Pia. Sih. Man abalan cowok tangga lak major. Tuh. Ini. Mana kita major tangga? Ya injak ki, Kak. Bojori lek. Bojori. Ya magaya abalan cowok no tangga tak bojori. Ya tina ya bojoran na. Biar utang sa cerek je dah. Aku taki malah lo. Ambu bana jajan ke muka. Pampelin cuma lek. Berempat lah. Saya ketebu. Saya abit. Ya. Duh. Mak banyak deh bio kan pada saya ketebu. Lah tina raneser bon fakir miskin bola. Iya. Iyalah ya. Bio, kok di budak anyar. Je. Engko mare meleleh ya. Engko ndiki lah. Bo, nah caca aku segawat gelu. Dia mari aki banyak deti fakir miskin boleh. Kamu